Эпидемиологическая ситуация биһи улус ботугар билигин даганы устук балханя олора битекка хеп ол курду колобра бүгүнгү стационарный эмтениге хүрбе бески хетер аны колобра нехлектернен лан этереби паллака нюрба кораккаттан хеттеки алталы ки жикимдеттен төттү ки малы каймар нехлегиттен онна иккели сүле антонов нехлегиттен хеталдар. Антон амбулаторный лечение ола татахаттан жага эмтенечилер бит жортулнески эмтенеджалла. Вакцинация бут оттан баланнамытын курдук бара турат. Ол курдук висарас көрүң вакцинандан биги тутталар бут. Гам ковид вак, эпивак корона, онна ковивак тенен. Бүгүн күнгө биги баламытын ылылы бут баламытын 9-15 кейттен ки оң вактагын бастак компаниянын 5-906 ки бастай компаниянулла, онтан 2 компаниямытынан кабылына 4-902 кихи эти бастакы компанияны, он 2 компанияны толорыл бытжаннар тоқтара долялара бірхенға тахардаққа ағуантан таққа бірхенға тәңнәр. Манна белет анахи Канада сорок тоқтар нәхилектері олық үртік көрділілік үледі хиджалар ол күрді қолабыра жарған нәхилеге бәтін улақан жонын ақсанын алтонтан таққа бірхеннің орын оларар атақ бәрілі біт боланын кені 100 бірхен толырды. Ағуан бірхені көғарын олар ол күрдік өңілже, акана, онна киріп нәхилектері.